Kikli nong sinsar sinong ba kanthop na du kisiem ki ba khrao jong ki ma ba per ki ba hap apo upo sam jong ka khasils autonomous district council ki lapan pau ba kim manjur satya ya ga jimpen bana pai ba jong ka sarkar jala halor ka jimpen trikam ya ka CRPC ba CPC hapo ka jala hi boro ka wei ya kani ka rai na kaliang jong kikli nong sinsar sinong kilasim hak jelang kebalalum da ka KHDC hapo ka jingyalam ba titas kan kubu chief executive member harangkat bat ki executive member haka jinonang rangkat bat ki MDC jong ka KHDC Shwagani nakaliang UCM ula aila di kikli nong sensar bakin penpau ya kecing sngau ka jongki halo ka jing pemana pai ba bala penmi dak sarkar jela la ki sngau kumno bat habasim benta hakani ke jetai ki babun ki penpau ba ki menjuru ya kani ke jing pemana jong ka sarkar bat gil ai ka jinggersian ba pura ya ka senjam bala sim dak KGC hapo ka jelang ba titos kum UCM Masuk banai jumut kum ni balada kadon ka jing telang hapdeng jong ka isi bat ni ki Klinong sensar baru ya kani ka kam le singila ban pensngeu saka government saka sarkar ba ka di ban lei lara kiwei ki kenhon kila ban pen kongu ya ka sarkar ya kinu ki rai ki ba ka sarkar kalong persya ki balai mangi mla ban pen kongu ya ka sarkar jadi mangi ki grassroots level ki bala ban pen kongu ya kita ki basong ke secretariat namar ngiru ngidon ya ka bor tikani ka jinya kendu ka jongi kalong lese ka ban nyila ban le ban penkelano ban like ban penkelano ya ketika notification ke ba government kala penmi te tangi tai jing ajumut mengi ai ke jing kristian ya ka isi apa ke jing alam usi am pemerintah tang ka we ngak ban support lane ban ai ke jing kristian ba dalele ba kiwe ba pimde ban ai la ba ka district council code yang ikan du lane kita ki village code kindu no nga ai ka jing kasyan but nakaling jong na ai ka jing kasyan ya pi ki lai tu ngut ki MDC tabor ka syong happy namar nakaling jong ni nila syane be happy tetang kita gentin nga ai ka jing kasyan bapin nang tristam banla kenang ban penne pensa ya ka dustur kariti lada kane kan du no kamu kisorga kibayo kasanot naga district council lane gimatapor kamantoy bakan ne ka district council kabapenmi kawai kadi ka notification kabayday ba ka code of jikpentrekam yaki provisions of a code of criminal procedure 1973 bat kawai pat kadai ka jikpentrekam ya ka code of civil procedure 1908 te ngadan arti teligi jing ajing wot akan ikapor ya hakabaidai baka criminal procedure ngam dadon namar ba ban ngapet ya ka administration of justice kelakran syai but ngam dadon kam ban batai namar kani kajing ai jingtho nakalian jong ka district council ngai bakala piang nandok sedong hakabaidai baka faidri kendrai hakabaidai baka diwani namar ba idan ka administration of justice rules 1953 Natrai ni dan kaman pentau namar haka benta ka bandkong bedai baka civil procedure code naso kala biang nadang sedong hai ni jing ajing mut saka state government nakalian jong i chief executive member nrai hai bentai ba ikran betang rules for administration of justice and police in the Khasi and Jaintia Hills 1937 but Garu Hills 1937 khamda mention lani kam emphasize ban pau bangi dan ka administration of justice rules 1953 namar ka diwani bunsin niat nidan ki rules nidan ki procedures ka kum ka customary ka practice ka jong hima laki jong hima niat hak ta korpom kadang insai constitute ya ki village codes ya ki additional subordinate district council codes tani ki si codes jong hima baki ya ka kum ki ridi ki dustur ki kom bisar khadar joki ka kum kiya ni ki por bat ni buat ya ka dia limbaka administration of justice rule kata ka bang kren saya po ka rule jong ka hima meliam jong iru deng na susong dai ban ni haini banta notification jong ka CPC lada ka long na kerpa ICM ban stress lada ka long ba in stress lang ya ka administration of justice rule 1953 la aiber kerpang la ida kerpang yegi dak section but kerbang ikran yang subjek ba don kemat mentah ba ikran lu sepang ka kambishan
Kamisar kabami the exceptional kulumba kadai ka administration of justice rules kat nes pasan pulai. But kadai ka ta kaba im kaba ne hadu mata. But kaba kaba ngide bersuto kulumba haba ka exceptional kerangdon. Saya gini Islam ladap ladon ke jingga sekau jing berapa kapo parlimen la pasamban wanra ban amen exceptional. Terus ki amen tip kalau positif long negatif yang ngirim tip show. Kendrai ni try kata keempat dia hadu bentar. Kita runtok bakadang ne original ka sectional. Kamu ada ya kaca biru kujungi ya kau kritik store kujungi. Madam kata kalau ba ha ka administration of justice rule kat nes pasan pulai la ai bol atau saya kedar ya ki bor bisar jong ka Kashari Council ki additional district council code subordinate council code beri kisi im dok sedar lembar ki kedan bofero felabo bat ki bilis code watla hadin berpusnam tamta boleh ya kedau semat bopli dengan jungi kum ki nosisar ki hima dang bun ki bompat pentrekam wat ki geneka administration of justice rules ya bala ebor te kane kalau ka jing penkendet ki sutia yangi bat ngakelmau bakaladon nomor diskusi gede ka jing kala jing posisian ka por watang posan senamro la don ki ekstemti ba arsen lightly ekstemti ya thau te kam juda ke ban budden iki berdewan pen scam penjanai ka komsisar te ngasuban ai kublai kerpang siam ka ba jing budden joku kalomba man pen scam pen sa kritik stur jungi kalau udai kan senang ubah gaken ba ubah kemat jungi ba laram de mau ini kisi kajing ki phalo kajing me kini ki umsau kamot kajab ndro jungi kala jak kritik stur jungi la jak nomor kata lomba ngapen kemau ne ba kala don ka kep kadai ki 95 96 Astipati kalau kat meeting ya kisim terpor, ba sepang kene kebor bisa, ikasari jong kihima ikasari jong kisno, let's go. Kadon kam ya kajin kerja training, kaba napot council hiki depan penbek, ya ki no bisa administrate type. Ban organize haki hima ban wan ai training ya ki village code lani ya ki kasri juga hima margumong mau hadu menta la sedang bunba ba ngempat pentrekam ya kane ka balabo bek hak administration of justice rules kat nespa sanpulai dengan kesan ya bala ai jumot nagaliang jong likal besar ba NCM MDC Bahaya kene qualification jong ka sotar pembe ka arputrek tau nai kada dun kam penbek penbiang banda pensai tikna ba la nomor ada penbek kene kamat kal akta lepa ya ka section kubala aibor kerpang yang wala empat amen apa parlimen mengenaro nang ne kemud bakil amen walaupun kala ya ka bor juga section bala ai Nakaliang ba pensingan NCM badai UMGC kamau khar pentoram kra konsensi habasim menta hakani ke jalang ulapan pau ba udon ke jingtieng ladakani ke jing permenapai ba jong ke sarkar ban pentre kam ya kani ke CRPC bat CPC kam syai nomor ba ke sarkar ka klam ai da ke jingtho hanrei la syukran tang dak tien ba ki ying bisar ka district council kintre kam bai kumba julong Kisuang kumka tre kam king tang bala syai haga praktis pade yo bagi OM Adin nak notify ya ka CPC CRPC ki district session judge kilong all in all hakaji day bat criminal bat civil case. Lada kilong all in all lakut ikut tahapan angno niladu ka education primary education
iladu ika Shidal tribe, iladu buon ki AKA, mau ki khajnar dan hiar, kan sapoi ke por larang hidup saya kini kalau orang kacing lek rain, mbitang ika disi konsul, mbitang ika MDC, ya kari kasih barak kawai, kabala penduduk no ya sentimen jong ki hima kasih, panang bakat bisyar, namar bakat day gerpang jungi day ban Aisyah. Dan nakaliang jonga sa isisen kapag ikuha manikan kita kalong pangiting ya kan notification. Lasay mo yung refer case yung siya yung ilapot. Ya la rumuk no ngam tu kasyong start jongpi. Bani aji mutlam. Aji mut jonga kalong lapnuk no ada orang gambar ai additional ne ka some sort of continuation notification ya kan ya. Kan saya kata. Kenang ba nginom sa ilang batla. Namang iting bayok ka High Court ka Supreme Court kayo ka buksiari ka kani nakabi ikut bahalor bersami kan usin ni haple Supreme Court ya ka against ka High Court bursin ka kamramba sinong ka kam begitu ga mo ka I bill district session district court dungi ya haple sa Supreme Court dikiting bangibun ka makama kaya kani dikajimot nga kumba lapan pa Rusia nakmat nyiniagran nyadir nyatai kaya begini benda. Hato nginong langirung tamban pak yang bandong ba jingrai ini tegas ni. Bala kumno ka di ban sai hanni. Bala dari kriminalnya civil lo. Kapri among the tribal kan len sa district council ko. Tating along safe dia. Bat ka jingmut jo saudara ni kalong ba ikut amegalia tam da teu atrai yang ni ka district council ko da teu bai ye gini pokso ko ki bai ko ki ba konstitusi da ka judiciary apa pasti. Tengre nyimnang ni kataru namar ba maong no ba nyimdon denti ban del yaki criminal cases tertung ke paragraf paragraf 3 maong legal ada besar. Tengre lada ka syai handi katakan protect ini. Bala kalong kumdo ka syai kan bisa ka bamod. Officer judicial officer unsong bayar. Kan notification ka kan syai ba hab rifar ba sete. Rila kam syai handi yo ya sia kelum hantul brum hagabukot nyenang troy nago ya puas ko kadang ini aso bandel di civil cases ano mo criminal cases sa village level civil cases tamdai ka besok nilaput kita ilong di percaya juga the wording ni kecil itu ni kalau kalakta siapa palat ya ka article 244 paragraph an paragraph nganum keren detail kitab baru kemudian keren mana nga keren ru kemudian wala kam slam bahagian kam jadi kam dai kecikwa jom ki nong sok sinong keca ga dai kecikwa jom nori jom no nasabar jom kecila kemudian penai tai komen belum very important te ni dan hange ndai na ka benta ki wei ni na beton na ka benta yelati benta la ka ri la ka dong la ka ima la ka right la ka snap te ngamut banong ngade wei wala nga sa kren ru ha ki si paro malong wei ba ngamcik kene ngamut banong bakal akut na mar kini kilo start ya interpret terus interpretation juga ada ngong kene kelolong siam wong we are simplify it ngapat ngong you are complicated it on rasi bon kan interpretation kepada bo yang ni hak cengat bersekai ba kisni por barok seban ladingi ba kene petition kan mereka kena kata-kata ke jingsang kuat ban keren suka benrai dan dinilai dah berai kulit sebuna kalau kena kerai masuk kuat ban kalau unanimous mah di ni MDC ru ndai tangga executive committee long unanimous mentangi wan secretary no sensaru kalau unanimous ninangi pan prasa keleng di institution nak ban klaim ya kena cimilat cimi persa ya kena not persa nakaliang usi am kaki HDC ba Titos Welkhain ulai thu ba kani ke jelang ber kikli nong senchar nong da ka wei karai kila dawa nak sarkar jela ba kadai pemi biang da ka bathmai ya ka jimpen bet halor ka jimpen na jong ka sarkar kat kum ki jingdawa jong kaki HDC nakaliang jongang la khun chai ba ngimpat la ban ai karai ka khaddu wat hadin bangila sukhu bala pan chai yang i ba kanum kta e ya gi bor jong ka
district council ani ke district council kun dan rei nak liang ke conga hingga ong bai kan ke kam ngandang khot biang ke jingelang bat hadin bangela khot ke jingelang jong ki MDC ngila shim kan ka rai ba kata ka rai ka long bangin khot ke ni ki kli nok sansar ki balong ki additional subunit code ba kunjuk ru ki village code ti pilai hi minta kasi ka respond jong ki babun ki kli nok sa ki poilot minta kasi ba ngasoban ai ku boleh kerpang nak bentai jong ki namar ba ka jingman ka jong ki minta kasi ka pen i ka jing long concern ka pen i ka jing long jingkit kli ka jong ki halo ka ni ka issue te hadin bala ya tai bun kata nak liang jong ki kli nok sansar ki la pen pau hi kum ba pilai yo sngo ba kim pat menjur ya kan ika notification kidang kwa hi ya ka jing pen kala kidang kwa ya ka notification ka ba kham syai ba ban exclude lani ban pelaj bet ya ki district council code ba kumjuk ru ya ka jurisdiction ka ba dehi jong ka tribal areas dehi badang hap hi apo ki district council code ba kumjuk ru halo ka tu ka issue ka ba dei ba ka jing transfer ki case na po ki district council code ona po ki district code syaki district council code ru ka de ban long ka ba syai kata di ka jing kwa jungi mentah kalau baka di ban long ka ba syai hi ba ki case baro ki ba dei ki case ki ba di ban hap hi po district council code ka di ban don da notification ka ba syai kanang baka nom don ka no ka jing interpret lani ka jing suktu bakla lani ka jing pendon kam bakla hadin habut namar lada ka ja kumta kamut lada ka ja ba ki case baro kimpo isu support district council code ka bamut hi ba ki code ti jungi ngila hap ban khang ni hap ban khang tena ta ka daw kanang ban laj ya kata ka di ka jing siap tien kata ka di ka jing snow arta tien na kaliang ka jungi kata ka jing snow bam tikna na kaliang ka jungi namar ke ni notification ko baka pa la ba interpret ya ka haki babun ki benta na ta ka daw ngis snow hi bakat kum ka ni ka jing lang ka bangi kenduk menta ka sini ta ai men si mengi plai i ka rai ka jongki baki ong hi badai bandawai ka sokar ban pen thamai ya ni ka notification hatuna kaleng jung phi phin pha jing thot nam sarkar le ban a ban le ban at noi te jing ya ka ikara jung konsel ba kan penmi lang ka pon notification kanam kanum kata kanang ba kanum kata ba dei ko konsel hadin bangila yo ya ka ni ka jing lang ngila shim ngila pas ka resolution men ba da ka jing menjur hi jong ki klik nok sansiar baro ba ngin tho biang sya ka sarkar ba ka de ban penbej ya ka ni notification lani bahkan isu sakawai pat ka notification ka balong inline bat ka e ka jing ajimut jung ni ngot ki MDC la keren ba kai pat ka step ka bakin sim dai pilai i ba menne ba na kalian ki klik nusia ki la ong bet bala daja ba ka sarkar kam sngap ki ong bangingi kloi wat ban penwi ya ki pat ba haki lagi jong hima ban persya ya kini jong le sarkar kata di ka rai ka jong ki ka pat de ka rai ka jong ni dai ka de ka jing pensngo ki jong ki menne apa ka jing